ассалому алейкум бинандагони азиз, мухлисони барномаи Лазиз бо Аловуддин. имрӯз дар меҳмонии мо дар барномаи Лазиз бо Аловуддин яке аз овозхонони хеле ҳам маҳбуби на танҳо байни ҷавонон, балки байни ҳамаи қишри ҷомеа, байни ҳамаи мардуми Тоҷикистон ва берун аз кишвари он, ин ҳам бошад Хайёмҷон Хаёлбеков. Хуш омадед шуморо мегӯем ба барномаи Лазиз бо Аловуддин. мо хеле шуморо ҷустуҷӯ кардем пеш аз оне ки ба ин ҷо даъват кунем. Шумо серкор ҳастед. Хуб ки бар даъвати моро пазируфтед. Ташаккур. Саломат бошед. Пеш аз ҳама мехостам дуруду саломи бепоёни худро ба кулли тамошобинони телевизиони Сафина ва тамоми шаҳрвандон расонам. Ва ёдовар мешавам ки ҳамроҳи устод Аловуддин имрӯз мо ба пухтани оши палави тоҷикӣ машғул мешавем ва тамошо кунед, лаззат баред. дар оши палави қадар хӯроки маъмул аст, машҳур аст. Ба бисёр мардум инро истеъмол мекунанд ва бегид шумоам дӯст медоред хӯрдани оши палавро. Қай тайёр карданашро ку биёвиста. Ногуфта намонад хело шуд ман ба пухтани ош машғул набудам ва каме бошад ба ман ёрдам мекунад. Як ҷо мепазем. Вақте бо суҳбат пазем, яъне боз шояд оши хубтар мешавад. Ланҷам шавад, мо мегӯем хеле хуб аст. Ва хотиррасон мекунам ки сарпарасти барномаи мо ҷамъияти саҳомии журовой комбинат ва маҳсулоти щедрая лето мебошад. бед дар оғоз як кор мекунем. Бед шумо дар хона аз щедрая лето истифода мебаред? албатта ман мехостам инро қайд намоям. Вақте ки щедрая летора дидам, ҳар саҳари ман ба хотирам омад ки вақте ба ширчои мо истеъмол мекунам, ҳар саҳар ширчои бо таъми қаймоқӣ, сливочный вкус. Бале, бисёр хуб мешавад, хушхӯр мешавад. Бисёр ҳам хушхӯр мекунад. Хеле хуб. Ба хотиррасон мекунам ки на танҳо таъми қаймоқӣ ва нозук дорад щедрая лето, балки дар ин ҷо таъми бо гӯшти гов ва инчунин таъм бо зардолу, яъне ки он ки ғулинг, таъм бо замбуруғ ва ҳар гуна таъмҳои нав ба нав дастархони шуморо боз ҳам пурнозу неъмат мегардонад дар вақти тайёр кардан ва албатта барои меҳмонҳо як роҳати ҷон аст. хуш, бед як сендвич тайёр мекунем аз щедрая лето дар оғоз. Бале, чунки бо шиками хеле сер тайёр карданам бо хеле хубтар мешавад. Бо кадом таъма шумо интихоб мекунед? Инҷо ҳаст таъми қаймоқӣ, таъми замбуруғ ва таъми зардолуи хушк. Мана бед сендвич агар бошад бо таъми зардолуи хушк. Хеле хуб. Пас бо таъми зардолуи хушк мо бо ҳамроҳи Хайёмҷон тайёр мекунем ва шурӯъ мекунем барои суҳбату пухтани оши палав. Зардолу? дар ҳақиқат таъми зардолуро бо. Дар ҳақиқат таъми ғулинг, зардолу. ростига бори аввал бо таъми зардолуро ман истеъмол мекунам. Бале, беҳтарин таъмҳо барои тавсия медиҳам. беҳтарин сендвич, яъне ки метавонед тайёр кунед барои мактаб рафтани бачаҳо ва худатон ҳам дар вақти байни оне ки гуруста мемонед. ҳама гуна таом бо щедрая лето бо мазза мешавад. инро ҳунарманд Аловуддин Абдуллоев ҳам медонад ва на танҳо ӯ. рецепти таомҳои худро бо щедрая лето ирсол намоед ва сертификатҳоро барои ба даст овардани техникаи маишӣ бурд кунед. муфассалтар дар сомонаи щедрая лето .tj. чуноне ки гуфтам, дар меҳмонии мо Хайём Хаёлбеков, овозхони хеле хуб, маҳбуб. гуфтем вай қаҳрамон яке аз филмҳо ку шуморо намедонам, лекин ба ман бисёр садояш маъқул аст. хуш, оши палав. бале. хуш, мо чуне ки дар вақти суҳбати оғози барномаам бо ҳамроҳи Хайёмҷон анами сабзиҳоро суҳбат карда реза карда мондем. сабзи мо аллакай омода аст. бале. барои ош асосан дар кор аст як деги хуби. деги хуб, бале. мана инҷа ҳамаи дегам ҳаст. Хайёмҷон дег. ман инро равшан мекунам. дар он тафтум мекунам. хуш, ва албатта дегам омода аст. мана инҷост. Хайёмҷон,
چون که شما گفتید از محصولات شیدرلیت شما استفاده میبرید و من فکر میکنم بهترین کاری میشود اگر ما از محصولات شیدرلیت با طعم گوشت گاو همراه کنیم. بله. راضی هستید؟ البته راضی چون که هم گوشت گاو است هم چیز. گوشت های رو میده تر کنیم همین خوب است. فکر میکنم کمی ریزه کنیم نغز میشه. خیلی خوب شد. برای که دیگی ما کمی خورد است. من این رو میگیرم من با شما کردی خوب. روزه کنیم یک طرف گذاریم. حتی گوشت ها رو میده ریزه میکنن در وقتی که گوشت یک به یک میکنن. بله. دوستان عزیز با توصیه خودی خیام جان ما از محصولات شیدرلیت یعنی با طعم گوشت گاو همراه میکنیم در پختن آش. سنجیده بینید بهترین راستی که با شیدرلیت باری اول است که ما آش آماده میکنیم. بله. میبینیم چی طور میشود آش ما دو تا انداختیم زیرا که آش ما برنج ما به همون نگاه کردن 3 به 1. اگر مثلا شما خودتان میدونید که بانوها من نمیخوام با شما راهنمایی کنم لیکن شما توصیه دیم شما خودتان میدونید که 1 به 3 است. اگر مثلا در 1 کیلو برنج ما میتونیم 300 گرم یا 400 گرم روغن رو استفاده بریم. بیایید کمی برای مردمی ما برای بینندگان ما گپ زنیم گوییم که کیست خیام خیالبکov کی در دل او پیدا شد محبت با آوازخوانی با صنعت چی سبب شد که او را به این راه آورد؟ بله بسیار سوال خوب من پیوسته خرید سوال‌های خوب سوال‌های خوب یک بار چند سوال بله میری صنعت چه خیلی که شما قید کردید که در دل من جا گرفته بود این هنوز از ایام کودکی در دل من جا گرفته بود و وقتی که خورد بودم با همراه پدرم به این اون مرکه می رفتیم و وقتی که من میدیدم در اونجا سراینده و می سرایان علاکه همون وقت در دل من این میر پیدا شد و چه خیلی که میخواستم قید نمایم پدر من شخص حربی بود و او کس بسیار میخواست که من حربی شوم و مانند اون کس بله و اون دانشگاهی که من خط کردم بعد دانشگاهی که کارهایی که من انجام دادم عموما با صنعت یگان رابطه نداشتن. نگفتن امونت که خیام جان خط کننده دانشگاهی سلاویانی بله شعبه فاکولته مناسبت‌های بین المللی دیپلماتیا بله این شعبه رو من ختم نمودم و بعد ختم نمودن دانشگاه پدرم که در قسم نظامی روسیه کار میکردن من به روسیه سفر کردم علاکه حجت‌های خود رو سپاریدم به اون قسم حربی و میری صنعت بیقرار نموند من اونجا رو ترک کردم کارم رو بس کردم و بازگشتم به شهر دوشنبه در شهر دوشنبه یک چند سال هم گویم خطور نمیکنم طول 3 سال اول در میمونخانه سیرین کار نمودم کار فعالیت کردم بعد میمونخانه سیرین در بانک اولین بانک مالیوی خورد به حیث کارمند شعبه قرضدهی بعد به خلاصه اومدم که عموما شخص وقتی که یک کار رو انتخاب می‌نماید باید به طور کسبی از اوده یک کار براید بعد دیدم که صنعت باز مرا بیقرار نماند و صنعت رو انتخاب نمودم این زمان پیوسته ایجاد می‌نمایم و در کوشش میکنم که ثبت‌های نو و در مدت کوتاه هم باشد علاکه 2 آلبوم خود رو ثبت نمودم پیشکش مخلصان کردم. خیام جان نگفتن امونت که در یک اون طبیعت تاجیکستان طبیعت کشوری ما بسیار طبیعت زیباست طبیعتی بسیار در حقیقت یک بیشتر روی زمین است و همین طبیعت یعنی اون گوشه یک منطقه وطن ما که بدخشان است خیام جان در آنجا به دنیا آمدن همون صدای خواندن بلبلا صدای همون طبیعت زیبایشان مرغزار و علفزار و اون سفیدارهایی که در آنجا هست سفیدارها بله همون اینم یک سبب شد که همون خوانش بلبل اندلبان یک چون به احساس نخواست که خودم رو در نویا اشکاشی می‌کردم بله اشکاشیم و همین راه آورد البته این بسیار این محبت است مهر است نمیتونید هر کسی رو برای کاره بله ساختن یعنی در مهر آن رو در دلش انداختن و در دل
از این قدر راهها گردانده خیام جان باز اومد دیپلمات شود، سفیر شود، سفیر فرهنگ، سفیر صلح. خدا خواهد. بله من فکر میکنم هر یک ایجادکار، هر یک هنرمند یک سفیرن، سفیر صلح که یک محبت و فرهنگ و تاریخ ما رو برده معرفی میکنه. بله. و من چون که میدونم که شما چون راه رو انتخاب کردید، همونطور بیقرار آرام نبودید خیام جان. و من چند برنامه شما رو از شهر مسکو هم بله من اطلاع دارم که شما چند سفری کردید در برنامه های مثلا عیدهای بین المللی، نوروز اگر خاطر نکنم. کمی درباره این گپ زنید. شما بسیار درست قید کردید که هنرمند این میتواند آبروی کشور خود را در دیگر دولت‌ها معرفی نماید و وقتی که من نخستین بار آلبوم خود را ثبت نمودم و اون صاحبکاران هموطن ما که بیرون از مرز در فدراسیای روسیه کار و فعالیت میکنند، با تکلیف اون کسا خواستند که کنسرت من رو برگزار کنند در شهر مسکو. در شهر مسکو. بله. این سال 2018 بود و چنین هم شد. سال 2018 من با همراهی پسر استاد اقنظر علووتف چهارشنبه، علووتف این نخستین کنسرت ما بود که ما دو کسا با همراهی او در شهر مسکو کنسرت خود را برگزار نمودیم با نام نوروز تاجیکستان. بله با قول سخنتون رو کم میبرم، من که با خانوادگی علووتف خیلی از نزدیک شناس هستم و خودی چهارشنبه که ما رو در بین خودمون چورش میگیم، چهارشنبه من در این باره کمتر نکرد. بله و ما کنسرت خود را برگزار نمودیم. این نخستین کنسرت ما بود در شهر مسکو و این زمان نیت داریم که در شهر دوشنبه باز یک کنسرت خود را برگزار نماییم. میدونید بسیار همکاری خوب است. شما یک جوان ایجادکار، چهارشنبه یک جوان ایجادکار، مثلا یک چیزی خوب میشه، برنامه کنسرتی خیلی خوبی خواهد شد. البته در نقشه ها است، چون که من شهر دوشنبه رو بسیار دوست می‌دارم و نخستین کنسرتم رو می‌خواستم در شهر دوشنبه برگزار نمایم، ولی امکانیت به ما فرا داد که در شهر مسکو خیلی خوب شد و از فرصت ما استفاده برده ولی کنسرت خود رو بسیار برنامه خوب بود، برنامه جالب بود و برنامه رو خیلی خوب همه تاجیکان، نه تنها تاجیکانی که در اونجا جمع شده بودن در اون تالار کنسرتی در اون جا، بلکه همه مردم جمع شدن و با همراهی ما نوروز رو پیشواز گرفتن، قید کردن. برنامه ادامه خیلی خوب شد. بله و وقتی که این نخستین کنسرت ما بود، ما با چورش در هیجان بودیم، فکر کردیم که یگان کس با کنسرت ما نمیآید و در اول وقتی که اول تمام شهروندان تاجیکستان در زال در تالار بودن، آهسته چون کنسرت ما کنسرت زنده بود، ما قریب طول 3 ساعت 4 ساعت کنسرت را ادامه دادیم، چون دو نفره بودیم با ما وزمی نغلطید و در مبین کنسرت علاقه دقت دادیم که حتی خودی روس‌ها نیز در تالار نشسته بودند و ما رو دستگیری میکردند. اونجا در برابر تاجیکان ازبک‌ها بودند، بله. مردم آذربایجان بود و دیگر مردمان کشور، یعنی قزاق‌ها بودند، قرغیزها بودند، همه بودند، یعنی همه مردم جمع شده بود و عید نوروز بین المللی رو پیشواز میگرفتند. بله خوش. من اینجا ما دوختیم پیاز ما کمی سرخ شود. بله کمی سرخ شود. دیگه چقدر خوب است شعر لیت در حقیقت همین بسیار همین نازک. بله و ببینید یک بار سنجیده بینید، ما که سنجیده ایم برای با شما توصیه دادیم که با همین یعنی ما میتوانیم داغ نکرده پیاز رو الکی بذاریم. بله چون که طعم خودش خوب است. بله وقت پیشتر خیام جان روغن رو که میگیرن برای شیرین کردن او 2 دانه پیاز هم میانداختن که تا اینکه تلخی همون روغن بویش رود، گفتن خیلی چی میکردن. این الکی مونده است. شدر لیتا سیری هر گونه طعام در این بهار توفه می نماید. طرز تیار کردن خوراک و پخت و پز خود را با دیگران آشنا بسازید و امکانیت برد یک از 6 سرتیفیکات ها را در خرید تکنیک معیشی در مغازه های ولنا برد نمایید. تفصیلات در سامانه shedreleta.tg یا اینکه تلفن 400 500 400. من فکر میکنم که در برابری با جوانی که بسیار رفیقت است، دوستت است، همکارت است، چهارشنبه علووتف همکاری کردند، من در بسیار برنامه ها میبینم با چند هنرمندان دیگر هم همکاری داری. بله در این مدت کوتاه من با یک چند هنرمندان معروف کشورم گویم خطا نمیکنم،
сурудҳои ғайри албомӣ, чун мо ҳунармандон сингл мегӯем, ғайри албомӣ сабт намудем. Инам бошад ба монанди хуҷастаи мирзовалӣ ба наздики мо як дуэти якҷоягӣ сабт намудем бо ҳамроҳи Мадина Ақназар ва аллакай пахш шуд ино? Аллакай пахш шуд, бале. Дуэти хуҷаста чӣ буд? Бале, камтар дар атрофи ин мавзӯъ мо суҳбат мекунем ва ин бисёр ҷолиб аст. хуҷаста ин дӯсти наздики ман аст, бисёр як шахси. хуҷаста меҳмони, чоне ки бинандагони мухлисони барномаи Лазиз бо Аловуддин медонанд, барномаи мо буданд. ва рӯзе мо бо ҳамроҳи хуҷаста дар зодрӯзи ман нишаста будему ва ба чунин тасмим гирифтем ки мо бояд як суруди ҷурагӣ хонем. ва мо дар интихоби суруд бисёр фикр кардем ва ман аз шабакаҳои иҷтимоӣ тамошо мекардам ки яке аз ҳунармандони қадими моям гӯям хато намекунем, Лайло Шарипова. устод рӯшоншод бо Лайло Шарипова. Бале, рӯшоншод буд. Сурудеро мехонданд бо номи Ёри Пахтачин. Ёри Пахтачин ва ман ин сурудро тамошо кардам, чунон ба ман писанд омад ки аллакай тасаввур кардам ки ин сурудро ман ба ҳамроҳи хуҷаста сароидам. ва сурудро ба хуҷаста нишон додам. Хуҷаста бисёр сурудро нағз қабул кард. Ба гуфт ки Хайём, мо низ дар бораи Ёри Пахтачин бад сароим ин сурудро. Гуфтем не, мо матнашро иваз мекунем. оҳангро нигоҳ доштем. Оҳангро нигоҳ доштем, вале каме тағйиротҳо буданд, албатта бо сабки худамон мо кардем ва бо ҳамроҳи хуҷаста дар интихоби матн хело азоб кашидем ва рӯзе дар сарамон омад ки мо бояд пеши Орзу Исоев равем. Бовар кунед, дар 10 дақиқа ба мо мақсадамонро ба окас гуфтем. эҳсоси моро баъд ҳис кард ва даррав ба мо сурудро нависонд. вақте ки мо сурудро сароидам, бо мусиқӣ низ баробар омад. ва рафтем дар студияи ман сурудро сабт намудем ва пешкаши мухлисон гардондем. мухлисон низ нағз қабул кардам ва ногуфта намонад, вақте ки сурудро сароидем, мо соҳиби ҷоиза аз радиои ҳамсадо гаштем дар ҳамин сол. дар ҳамин сол. каме як шингилак аз амун бояд дорем. то тамошобин донад ки дар бораи кадом тарона сухан меравад. гарчанде ки хуҷастаи мирзовалӣ қарор надорам, кӯшиш мекунам ки ҷое ки бай мехонам ман иҷро намоям. дар зулфи каҷад лолаи саҳро задаӣ, эй духтари хатлони ба ноз омадаӣ, оҳиста ба сӯи ман ту месозӣ назар, ай шаҳ писар аз хоки бадахшонӣ магар. каме аз чор мисраашро вай кардем. клипаш омода аст, мухлисон метавонанд аз шабакаи ютуби мо тамошо кунанд, аз телевизион низ чанд бор пахш намуданд дар эфир. хеле хуб аст ки мо боз дар баробари телевизиони фарҳангии Сафина, телевизиони мусиқи шаҳнавоз дорем ки дар он ҷо ҳамеша ҳар лаҳза як клипу як чиз садо метиҳад, як таронаи нави эҷод шуда. метавонем гӯшро ҳозир баъд аз чанд лаҳза андозем. каме намак кардани гӯшро бисёр фикри хуб аст. баъд дар вақти зирбакаш аҳамият диҳем ки чиз камтар бошад, намакаша зиёд набошад. бале. чуне ки шумо худатон гуфтед бо ҳамроҳи Мадинам шумо як дуэт кардем. хеле ки шумо шояд огоҳ бошед ки дар Бадахшон ҳар сол як фестивале баргузор мегардад бо номи Боми ҷаҳон. Боми ҷаҳон беҳтарин фестивал, беҳтарин ҷашнвора аст ки унҷо тамоми ҳунармандон аз тамоми дунё, ҳатто аз Америка, аз Австралия низ ҳунармандон дар он ҷо ин солам дар назар аст. он сол каме бо сабаби беморӣ фестивал анҷом нагузашт, лекин ин сол дар назар аст ва ман фикр мекунам ки бисёр мухлисони вақте ки ташкилкунандаи ин фестивал устод Самандар Пулодов ба ман занг зад ки Хайём, ин сол ту дар фестивал иштирок мекунед, бовар кунед барои ман ин боиси ифтихор буд дар чунин фестивал иштирок намудан ва гуфтанд ки Мадина Ақназарова низ дар он ҷо ҳастанд ва мо бо Мадина Бону чунин тасмим гирифтем ки биё Мадина, вақте ки ҳам ту аз шаҳри Душанбе меравӣ, ҳам ман аз шаҳри Душанбе меравам, як суруди дугона пешкаши мухлисон гардонем ва як сурудро сабт намудем бо ҳамроҳи Мадина. нахустин бор дуэтамонро дар шаҳри Хорух пешкаши мухлисон гардондем. хуш, аввалин таронае ки Хайём ба саҳна баромаду
ایلشون در هیجان بود تپ میزد حتی در هیجان برآمده سرود خواند کدام ترانه بود یادتون است؟ در یادم است وقتی که ما آلبوم خود رو ثبتش رو به انجام رسوندیم آلبوم من با نام شاخ گل بود نخستین آلبوم من چون در اونجا یک سرود من داشتم با نام شاخ گل و این اون ترانه معمولی که ترانه سوربون است بله آقای سوربون ای شاخ گل که ولی این رو من کم به طور تغییر دادم تکمیل دادم و سرودم من حتی آلبوم خود رو نیز با نام شاخ گل معرفی کردم پیشکش مخلصان ولی در اونجا اولین نخستین آلبوم شما این نخستین آلبومی که در سال 2018 ما ثبت نمودیم با همراه هنرمندان و در اونجا یک سرود دیگه بود با نام چشم سیاه این سرود رو چه خیلی گویم برای پر کردن آلبوم برای پر کردن اون استانداردی که زیاده از 10 سرود باید باشد این رو نیز ما ثبت نمودیم ولی با این سرود ما اونقدر دقت ندادیم وقتی که آلبوم رو ما پیشکش نمودیم من در نظر داشتم که این سرود شاخ گل ما رو قبول میکنن مخلصا ولی برعکس شد اون سرودی که ما در اون بسیار کار کردیم اون قابل خرید نشد این همین است بله ایجادیات هم یک پالای گوناگون داره بله مخلصا زیادتر سرود چشمانسیا رو قبول کردن که من با این سرود معرفی کردم و همه خیام جان رو شناختن بله تکمیل چی بود آهنگ شاخ گل از با طرزی که خودتون پیشنهاد خیام چگونه بود قریب که وقتی که سرود رو گوش میکنید استاد و شما باوری دارم که الکی از استاد رحیم سوربون سرود رو گوش کردید و وقتی که سرود ما رو گوش میکنید من با این با چند کسی حال محبت هم کردگی هستم با گیتار در دست بله یک سیرم کشاده مونم میشه فهمو وقتی که سرود ما رو گوش میکنید تا 70% معلوم است که سرودی استاد سرود من قریب که در تمام کنسرت وقتی سرود رو میخونم پیوسته میگویم که سرود استاد رحیم سوربون است و کمی باشه تکمیل دادم و شما حتما روان میکنم توسط شبکه‌های اجتماعی گوش کنید این اومدن شما به تلویزیون سفینه تلویزیون فرهنگی سفینه مثلا در برابر یک چند کلیپ های خودتون رو میتونید به ما پیشنهاد کنید چند سرود های نوتان رو میتونید البته خودی تلویزیون پیشنهاد کنید که تا اینکه پخش گردد و مردم باز خوبتر و نزدیکتر شما شناسن پس سرود چقدر صدا میدید سرود بسیار آرام است یعنی از آن آرامتر از آن هم آرامتر کردیم سرود رو پس آهسته آهسته یک دو مصرع چی میگید دو مصرعش رو بخونیم ای شاخ گل که در پای گل چی دوانیم این نیست مزد رنج من و باغبانیم این نیست مزد رنج من و باغبانیم این طوری که من سرایدم با این طور سرود اصلی یعنی اورجینال چنین است ولی سرودی که من اون طوری که من سرایدم اون کمی دیگر کرده است من به یک جای همین سرود معقول است خیلی شما به من کمک رسانید با یادم بیاد با 100,000 زخم زبان زنده‌ام هنوز گردون گمان نداشت بچونین سخت و جانیم این نیست مزد رنج من و باغبانیم پس سرودی که خیام را شناس کرد معرفی کرد معمول کرد این سرود چشمی سیاه بود او چقدر سرود بود؟ این سرود رو در برابر این من آشنا دیده میستم البته خوش این اون سرودی که ما میدونیم اون است چشمی سیاه داری نه سرود دیگه سرود است و وقتی که این سرود رو من ثبت نمودم در استودیو موسیقیش رو الکی با همراهی هنرمندان ثبت نمودیم و در انتخاب متن خیلی جستجو نمودیم و روز از نزد کتابخانه گذاشت میکردم و داخل کتابخانه شدم و کتابی را کشودم کتاب ناگفته نماند از شاد روان اعتبار یوسفی بودن اعتبار یوسفی بله وقتی که کتاب رو من کشودم در اونجا ربایی چهارمیسلگی که سرود ما چشمانسیا نام داشت اوجش رو الکی نویسانده بودیم چشمانسیا چشمک میزنی دلم رو بردی گپ نمیزنی وقتی که من ربایی رو خوندم منم دیوانه چشم سیات اسیر و بالای روی چموات من گفتم یافتم
ёфтам. бале. Ин пура кард, яъне пура кард. Мо бо ҳамроҳи дӯстон хондем сурудро, бисёр маъқул омад, ҷобаҷо кардем ва бисёр мехостам ки он вақт ман дарак надоштам ки аллакай Эътибори Юсуфӣ аз олам гузаштанд ва мехостам ки бо он кас ҳамкорӣ намоям. вақте ки дохили шабакаи иҷтимоӣ гаштаму хостам устодро дарёфт намоям, вале дар он ҷо хабари нохушро шунидам ки устод аллакай аз дунё гузаштааст. бинандагони азиз, роҳашон шуд буд, лекин ногуфта намонад ки суруди чашмак мезанӣ диламро бурда дар байни ҷавонони мо хеле маъмул аст. ман дар баъзе назди хонаҳо ҷавононе ки ҷамъ мешаванд бегоҳирӯзиҳо бо гитор менавозанд, ҳатман дар эҷодиёти онҳо, дар репертуари онҳо, дар хондани онҳо ҳамин суруд ҳаст. Хайём ҷон, бале, ин сурудам суруди ором аст. вақте ки мо дар ягон маросими домодию арӯсӣ маро таклиф мекунанд, ҳатман ин сурудро талаб мекунанд дар тӯй. Хайём ҷон, ҳамин суруд дар байни сурудҳо, гарчанде ки дар тӯй бояд сурудҳои ҷолибу рақсӣ хонем. чашмак мезанӣ, диламро бурдӣ, гап намезанӣ. бисёр бо воситаи телевизорам бисёр пахшам шуда буд. як чанд маротиба дастаи мутрибонат ҳамроҳат буду, якҷо шишта будем, бисёр мо ина тамошам кардем. ман фикр мекунам дар баробари ин мо камкам шояд хӯришам тайёр мекунем. то хӯриш дар вақти дам андохтан хуб мешавад агар хӯришро тайёр кунем. як сухани бисёр маъмул дар байни кадбонҳо аст, хоҳарони мо, модарони мо вақте ки тушбера тайёр мекунанд ё манту тайёр мекунанд ё кулча рост мекунанд, биёд як калонзани калонтари бузургсолтаре омада нигоҳ мекунад. бачаам, ин кулчаат майдатар, инаш калонтар, ин мантуат майдатар, инаш калонтар. дӯстаи душман фарқ намекарда. яъне инам як ҳикмате буд аст ки бояд ҳамаш баробар бошад. лекин шумо фарқ мекардед. ҳама гӯштҳо яхел буданд. гӯштҳо андозашон яхел майда кардем. хеле хуб. ман фикр мекунам ҳозир бидем агар сабзиамон вақти гӯштамон сурх шуд, аллакай сурх шуд, метавонем сабзиро инҷо андозем. Любое блюдо становится вкусным с щедрым летом. Это знает и актер Аловуддин Абдуллаев. И не только он. Делитесь рецептами своих блюд с щедрым летом и выигрывайте сертификаты на бытовую технику. Подробнее на сайте щедрое-лето.tj. Хуш, ман каме барои хӯриш тайёр кардам пиёз тайёр кардам. метавонем хӯриши шумо бо ҳамроҳи помидору бодрингу хӯриши шакароб бинандагони азиз, хотиррасон мекунам ки сарпарасти барномаи мо маҳсулоти щедрое лето таъми бисёр нозук ва қаймоқӣ дорад. ва инак дар меҳмонии мо боз як бор кардем ки акнун барномаи моро тамошо карда истанд. ин лаҳзаҳо Хайём Хаёлбеков, овозхони хеле ҳам ҷавон ва хеле ҳам умедбахшу хуб ки аллакай дар шӯҳрат пайдо кардааст дар байни мухлисонаш. Хайём киро устоди худаш мешуморад, устоди хеш мешуморад? ба ки мехоҳад масалан пайравӣ кунад, ба ки аз ки омӯзад, мактаби киро? бисёр саволи хуб. чӣ хеле ки ман қайд кардам, донишгоҳе ки ман хатм кардам ба санъат робитае низ надошт ва устоди ман агар магнитофони он вақта гӯем хато намекунам. магнитофони он вақта буд. ин нахустин устоди ман буд ки ман пайваста сурудҳои шодравон Кароматулло Қурбоновро гӯш мекардам, шодравон Муборакшоҳ Мирзошоевро гӯш мекардам, устод Алер Назаров ба монанди ин дигар устодонро гӯш мекардам ва айни замон аз мактаби мусиқии устод Алер Назаров истифода мебарам ва бисёр нафарон мегӯянд ки
сурудхони ту ба шодравон муборак шо мирзошоев монанд аст, вале ман намехоҳам ба шодравон муборак шо мирзошоев монанд будан, барое ки ба он кас монанд будан бисёр қин аст, душвор аст ва ман мехоҳам ки сабки худамро фикр мекунам ҳар кас вақте ки ин ё он санъаткор ба саҳна мебарояд, дар аввал ба пояи ягон санъаткор ба саҳна мебарояд ва оҳиста оҳиста сабки худро пешкаши мухлисон. Вале мо ҳам чунин аст ки каса устод мегирем, тарбия мебинем, оҳиста оҳиста баъд сабку услуби хешро пайдо мекунем. умуман чӣ нақшаҳо ҳаст оянда, чӣ хел бо ки ҳамкориҳо ният доред кардан? Бисёр аллакай дар як муддати чанде шумо бо 3 нафар ҳунармандон ҳамкорӣ кардед дар баробари он ки худатон эҷод мекунед, суруд мехонед, тарона мехонед, боз фурсат меёбед ки сурудҳои ҷӯрагӣ ба қавли худамон сабтам кунед. бале, нақшаҳо умуман бисёр ҳастанд. ман фикр мекунам ҳар як ҳунарманд, хусусан сароянда, чунин нақша дорад ки боз сурудҳои наву тоза эҷоди худро пешкаши мухлисон гардонад ва дар ин сол ман чунин нақша дорам, мехоҳам нахустин консерти худро дар шаҳри Душанбе ва дигараш боз бо барномаи консертии худ мехоҳам дар шаҳри Хуҷанд ва дар шаҳри Хорух баргузор намоям. чунин нақшаҳо аст, консерти зиндаи худро. Нахудро меандозед? ҳамаш андозем ё камтарак? фикр мекунам кифоя аст. Кифоя аст. Нимаш кифоя аст. Бале. Нахуд аллакай тар кардагӣ буд. Хайёмҷон тавсия доданд ки тар кунанд, чунки аллакай 30-40% нахуд омода мешавад. бале. Нахудашам тайёр, сабзияшам тайёр, гӯшташам қариб тайёр. Боз таъми якҷояи маҳсулоти шедрелета якҷоя шуда боз ҳам хушхӯртар мешаваду бисёр мазза медиҳад. Мазза медиҳад. Ман фикр мекунам каме намакашро мо метавонем ҳамроҳ кунем. аллакай метавонем, вале дар зирбак чун аз ёдамон набарояд. омехта меандозем биринҷро. бисёр ҳунари маро таъриф кардед ва таърифу тавсиф кардед. ман низ аз фурсати муносиб истифода бурда каме шуморо мехоҳам дар бобати шумо сухан ронам ва ҳунари шуморо бисёр мо дӯст медорем. дар кишвари мо ба ҳама маълум аст ки ҳунармандон, хусусан тақлидкорон зиёд ҳастанд ва мутаассифона баъзе аз онҳо аз удаи кори худ баромадан наметавонанд. оиди тақлид ман мехоҳам якчанд сухан гӯям ва вақте ки шумо тарзи яъне гап задани мардуми Бадахшонро тақлид мекунед, бовар кун мо бо ҳамроҳи дӯстонмон пайваста видеои шуморо тамошо мекунем ва аз ин низ лаззат мебарем. яъне чӣ гуфтаниям, вақте ки шахс аз удаи кори худ ба таври касбӣ, яъне профессионалӣ аз удаи кори худ мебарояд, ин боиси тамошои мухлисон мегардад, яъне нағз қабул мекунад, новобаста аз он ки тақлидгар аст. Хайёмҷон, медонед барои чӣ ин баъзе вақт ҳамон қаҳрамон бо лаҳни ширини бисёр ба худ хоси бадахшӣ ҳарф мезанад дар қаҳрамонҳои ман, чунки лаҳни бадахшон лаҳнашон шевае ки гуфту ба тоҷикӣ ҳарф мегӯянд ба мисли ширин аст. Ширин аст ки ба мисли ки гурҷӣ баъзе вақт ба забони масалан русӣ гап мезанад, ба мисли ина такрор кардан намешавад. Ин ҳамаш муҳаббат аст. муҳаббати мо аст. ин маълум аст ки аз муҳаббат. бале, муҳаббат аст. бале. ва ҳатман ин бояд чуне ки шумо гуфтед, ин бояд муҳаббат бошад, на таҳқир бошад, на ягон мардумро мисол озурда кардан. ин муҳаббат аст. ва хеле кӯй муҳаббати мо тарафайн аст. бас мардуми Бадахшон ҳамин муҳаббат меояд, ҳис мекунем, эҷод мекунем. бале, аз удаи ин кори зар кас омадан як сафари ҳунарӣ доштем ба Бадахшон ва ман чун ана як чанд саҳна бозӣ кардам ва мара хоҳиш кардам ки ман
سه چهار لطیفه هم گویم. در روی باغ خودی شهر خوروغ. فهمم. چه باغ زیبا. در چهارباغ. در چهارباغ. چهارباغ زیبا. سفید درهای زیبا. هم روی سطح زمین گویا که قالینی سبز پوشیده است. چون به قول هازی مردم که گزانهای زیبا، علفهای زیبا سبز پوش. وقتی داخل اون باغ میشه که الهام میآید. مردم در آنجا بودند. نمی‌دونم خوروغ مردم با فکرم یکم آدمی در خانه نبود. از خودی خوروغی بالانی بر خوروغ تو خودی با فکرم همون دیه های خودی شوش خوروغ همه که نزدیک بودن تا نوی دیه های پایان بفکرم پایان از خودی طرفی عربی تایی میگویم که اونجا پایان دیه هست پورشنیف طرف پورشنیف از همین پورشنیف و خودی تیم سر کرده امتار مردم همه بفکرم جمع بود چون که اونجا قریب چند هزار آدم بود و ما بر اومدیم پس روزهای فرهنگی بدخشان ختم در بدخشان در نوبت اونها هم اومدیم چون یک اقدام رو جناب والی یک سپاریش رو دستور دادن که روزهای فرهنگی گذارونیم من بر اومدم سه چهار لطیفه سر کردم گفتم که در این وقت مردم از جاشون خیستن صبح گفتن یک توده مردم زیاد علووددین گفتن ای علووددین ای برادر جان بلانی شغلی ای ویرا جان تو این شوخیات بعد در اون قرغان تپه میکنی اینجا تو فقط با لحن شیرین هم بدخشانی که ناز میبینی همین خیلی فقط گپ زن من از این قرصک شد و محبت شد یک فضای دوستی شد یک الهام گرفتم با چند هر یک لطیفه هر یک چیز مردم خوب قبول میکردن آشو میتونیم دم پرتویم الکی آشو مرده است و کمی آشو پستر میکنم تا اینکه پس شود و میتونیم دم اندازیم کی جان خیام جان بله یکم چرا فراموش نکردید خیلی که شما قید نمودید آش شیشکوشمی است ما در شیشکوشمی نیز از زیره استفاده میبریم استاد بله ما فراموش کردیم اخی در آش شیشکوشمی به زیره چون دیگر آشان نمیشد ما اینجا زیره رو تیار کردیم این زیره دشتی جوم است بگذار تو هم فهمن ما نیز زیره رو استفاده میبریم ببخشید و این چرا مویره حاضر برای بود که فراموش کردیم برای حاضر مویره حتما تشکر خیام جان حقیقتا من این کس گفتی باید که مردمی بانش که مرا که ایجادکار است مرا که ایجادکار که است میدونم و ما خوش انا شما تشکر که بسیار صحنه‌های ما رو تماشا میکنید بله و من میخواستم یک درباره کمی درباره یک صحنه خود به ما نقل میکردید و ما اون رو پیوسته با امروی دوستان تماشا میکنیم که این با نام بوز است بوزی که وضعی که به بلنیس میبردن رو میخواستم کمی درباره اون با زبان شغلی وضع میشد وضع بله اون این یک برادر از ما در بدخشان در خوروغ قربان شو عالم شو بسیار نویسنده است یکی کویی خوب مینویسد بسیار یک عالم است یک گفتیم مردم میشناسم استاد و اون کس به من همین یک کتابشون رو تقدیم کردن که در اونجا من همین رو پیدا کردم شما چون که اطلاع دارید این خیلی است که مرد با ماشینش بوز رو میزند در بله این طرف اون طرف نگاه میکنه که هیچ کس نیست بوز رو میگیره از پوشش با باغاج ماشین بار میکنن بله و در اونجا مستفید باشن سلام علیکم بعد میگه و علیکم السلام خیال کرده است که اون ندیده است در اونجا میگه که فقط نگوی که بوز رو به بلنیس میبری بله این سرنم در اونجا بود خوب آش رو مردم پرتوفتیم و زیرهش هم هست چون که گفتیم آش پوره که مویش کاشی میگفتیم نکن انتظار میشویم تقریبا 20 دقیقه هست 20 دقیقه شد خیام جان من انتظار میشیم 20 دقیقه پس آش رو دم خورد شدر لیتا سیری هر گونه طعام در این بهار توفه می نماید طرز تیار کردن خوراک و پخت و پز خود را با دیگران آشنا بسازید و امکانیت برد یک از 6 سرتیفیکات ها را در خرید تکنیک معیشی در مغازه های ولنا برد نمایید تفصیلات در سامانه shedreleta.tg یا اینکه تلفن 400 500 400 خیام جان آشمون تیار شد آشی تاجیکی ایشکاشمی که ببینیم که چی خیل شد محمد من با شما کمک میکنم تا آش رو برداریم بله من از زیره رو دیدیم کمی این رو این طرف اون طرف چپم میکنیم در حقیقت من
аллакай таъми лазизаш баром омад. Бале. بیاید یک چرا میبینیم مرامت از شما سر میکنیم از ما سر میکنیم بله حتما گوشت یکم و تیکه یکم رو که قاشق اول رو حتما با گوشتش گیرید زیرا که در بین مردم ما چنین مقاله هست چنین یک باوری هست که اگر تیکه اول رو با گوشت گرفتی کجایی که روی به خواستگاری به تو رد نمیکنم من کم جمع میکنم بله یا که با تخم بدونم خوش سلام باشید نمکش هم خیلی خوب نگفتن نموند؟ نگفتن نموند بله یعنی که بعضی اونجا با ما اشاره کردن که نمکش کم است نه بهترین آفرین نمکش برابر من با کمی خوریش برو فکر میکنم آش همه خدر میشود آش همه خدر میشود فقط یک آشخوری در کار است که آستین رو ورزند بله روغن گفتگی سلامت باشید خیام جان برای شما کامیابی ایجادی از همه پیشتن صحتی آرزو میکنیم و خوشبخت باشید همین در دل مردم همیشه شادی و خرسندی بیارید و از نام سرپرستی برنامه ما محصولات شیدرلیت من این سبچه پر از هنر و استعداد و طعم‌های گوناگون برای شما تشکر شما با شیدرلیت سلامت باشید بینندگان عزیز با برنامه ما باشید برنامه ما حالا ادامه دارد بینندگان عزیز ما غالیبان این هفته معین شدند اینها غلام و ستاره مرحمت تبریک میکنیم از شهر دوشنبه شما را تبریک میکنیم و سنگف محمد سعید از شهر دوشنبه مبارک باشد به شما آفرین و غالیبانی که غالب آمدند و به برنامه ما آمدن نتوانستند به سبب اینها هم باشد محکم پرویز از ناحیه شهر نو و اینچنین محکم و اینابت از ناحیه شهر نو نورعلیزاده نیلوفر از ناحیه رودکی و اینچنین رحمان و نیلوفر از شهر دوشنبه شما را سرتیفیکات ها انتظارند بیایید از برنامه ما برنامه لذیذ با الودین گیرید مبارک باشد چنین غالبیت آفرینتان که با محصولات شیدرلیت خوراک تیار میکنید سلامت باشید و شما میگیم سلامتی تنصیحاتی و همیشه لبهای پر از خنده با برنامه های لذیذ با الودین باشید سلامت باشید بینندگان عزیز ҳамагуна таом бо шедрелета бомазза мешавад. Инро ҳунарманд Аловуддин Абдуллоев ҳам медонад ва на танҳо ӯ. Рецепти таомҳои худро бо шедрелета ирсол намоед ва сертификатҳоро барои ба даст овардани техникаи маишӣ бурд кунед. Муфассалтар дар сомонаи shedreleta.tj